Dobar dan i dobrodošli na kanal Sve za futbal. Danas ćemo pričati o osmom kolu MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine. Vrlo zanimljivo kolo sa dobrim rezultatima. Nismo analizirali prvih 7 kola jer je bilo dosta odgođenih utakmica. I konačno, evo, u osmom kolu, konačno smo imali sve utakmice, kompletno kolo. I sada ćemo pričati detaljno o utakmicama. Prva utakmica je se igrala na terenu Dr. Milan Jelić u Modrići. Sloga Meridian je dobila Veleš 3:0. Veliki rezultat naravno za Slogu koja je veliko iznenađenje ove sezone. Zanimljiva igra, hrabra, vrlo dobri igrači u napadu koji su dokazali da znaju zabijati tekako lijepe golove, a i solidno se igra pozadi. Dakle, Sloga je oborila i zdrobila Veleža 3:0. Veleš koji je izgledao totalno bez ideje, defanzivno nisu išli jako u duele, bili su dosta pasivni igrači. Bogdanović je spašavao što je mogao, ali definitivno ima dubok problem u Veležu i izgleda da će to biti kraj za Amara Osima koji je sve više na rubu kritika. Nakon toga je se igrala u Zenici Sarajevo, FK Sarajevo Leotar. Sarajevo je dobilo 3:0, sasvim dominantno i zasluženo. Sarajevo je dobilo nova 3 boda. Konačno Sarajevo ponovo dolazi do pobjede i mislim da definitivno su ponovo pokrenuli mašinu. Jednostavno igra ih i dalje prati lijepa igra, ali nisu imali rezultate, a sada su konačno dobili sasvim povoljan i logičan rezultat. Sarajevo je totalno bilo dominantno, imali su mnogo prilika i kakva utakmica Muhameda Muse sa desne strane koji je bio sjajan i sjajno bacivao u toku cijele utakmice. I naravno kada imamo napadača kao Mula Huseinovića, krilne napadače kao Ikića i srednjeg veznog kao Varešanovića, sve je lakše i naravno lakše se dolazi do 3 boda. Vrlo zanimljivo će biti gledati Zrinski Sarajevo za par dana i svakako možemo mnogo očekivati od FK Sarajeva. Treća utakmica ovog kola je se igrala u Novom Gradu i bilo je to velika utakmica između dva velika kluba. Borac je igrao protiv Zrinskog iz Mostara, ali teren je bio totalno neuvjetan za igranje. Pala je velika kiša početkom utakmice i onda je bio haos i ono je bilo teren za waterpolo, a ne za fudbal. Tako da smo gledali vrlo tešku utakmicu koja nikako nije bila zanimljiva za pratiti. Borac je došao do gola greškom Čondrića, autogolom Čondrića koji je loše procijenio loptu. Izgleda da je i vjetar malo utjecao na to, ali totalno utakmica koja ne vrijedi komentarisati jer ono nije bilo uslovno za gledanje ni za igranje. Zrinski, bitno je napomenuti da Zrinski u 3 utakmice odigrane ima 2 poraza, više nego cijelu prošlu sezonu. Dakle, trebamo zapaziti koliko će utjecati Evropa na Zrinski i vidjeti kako će nastaviti sezona. Nakon toga je se igrala u Srebreniku, mislim u isto vrijeme. Tuzla City je dočekivao Široki Brijeg 4:1. Široki Brijeg koji je bio prvi na tabeli izgubio 4:1 od Tuzle City koja je definitivno kandidat za vrh tabele. Vodili su, prvo se dobro branili igrači Širokog Brijega, ali onda u 15 minuta Tuzla City je razbila zadnju liniju Širokog i 3 gola su upisali Čeliković, Kulibali i Krajašević. Nakon toga pred samo poluvrijeme, pred sami kraj poluvremena, Široki Brijeg dolazi do gola preko Lukića, vrlo lijep gol, malo je ispala naivno zadnja linija Tuzle Citya, ali svakako očekivali smo da će se Široki probuditi u drugom poluvremenu, ali od toga nije bilo ništa. Tuzla City je kontrolisala utakmicu, imala vrlo lijepe prilike i u drugom poluvremenu i nakon toga u 81. minutu Čeliković drugi gol postiže i da je konačan rezultat od 4:1. Dakle,
široki prijeg, čiji roster nije toliko širok kao ostalih ekipa, nije mogao izdržati svoj gol i primio 4 pogotka više nego do sad u ovoj sezoni. Dakle, bit će zanimljivo da pratimo i Tuzlu City i Široki u sljedećim kolima. Posuš je nakon toga dočekivalo Željezničar. Posuš je jedina ekipa u ovom kolu koja je igrala kod kuće. 2-1 je dobio Željezničar, Haračić je postigao 2 gola u prvom poluvremenu, Posuš je se vratilo u igru u 71. minutu preko Pavlovića, ali Željezničar je sačuvao svoje vodstvo i pobjedio 2-1. Željo koji ima vrlo zanimljiv početak sezone i bore se i oni za vrh tabeli, zanimljiva igra, zanimljiv roster, i definitivno zanimljiv klub za prat ove sezone. Željo može mnogo toga uraditi, dakle do sad se izdvajaju naravno Željo, Sarajevo, Tuzla City i Borac koji solidno igra, iako je bilo dosta problema sa Lalatovićem, ali eto došao je novi trener i upisao pobjedu u prvoj utakmici. Posljednja utakmica je bila Igman Sloboda, neriješen rezultat 0-0, nema se mnogo toga reći. Sloboda svakako uvijek brani prvo svoj gol prije napadanja i sačuvala je još jednom svoju mrežu. Dakle 0-0 i tabela je sasvim zanimljiva sada. Uglavnom ima tu prostora da se par ekipa izvuku. Kao što sam rekao, Sarajevo, Široki, Tuzla City i Željezničar se zanimljivo bori i Borac naravno je tu u trci. Trebamo pratiti naravno šta će Zrinski uraditi. Bitno je napomenuti da nezgodno je za sve ekipe, samo jedna utakmica bila na pravom domaćem terenu, Posuš je jedino igrao kući. Dosta je nezgodno pratiti ovakvo prvenstvo i naravno jedva čekamo svi da se tereni naprave. Ukupan broj gledalaca 4070, što je dosta sramotna cifra. Naravno utječu na to i tereni i uslovi, ali definitivno nadamo se da će za ovaj vikend, za 9. kolo biti mnogo više gledalaca. Hvala vam što ste pratili ovaj kanal, ovaj video, zapratite moj kanal i vidimo se uskoro.